I AT6 er hovedemnet kreativitet i London. Vi har valgt at tage til Camden Market og undersøge, hvordan unge bliver påvirket af kreativiteten omkring dem. Efter definitionen er kreativitet en kombination af kendte data, tanker, materialer og andre ting i den dur, som sættes sammen på nye måder og dermed bliver til kvalitative spring. Camden Market er en række af store detailmarkeder i Camden Town. I Camden Market kan du købe kunsthåndværk, tøj, fast food med mere. Det er den 4. mest populære besøgende attraktion i London, der tiltrækker ca. 100.000 mennesker hver weekend. What I define creative, being original and being yourself. And being spontaneous. Yeah, and being spontaneous, that's true. And no. Doing something independent that other people haven't done, which you thought of by yourself or influenced by other people, but not kind of copying something that other. Inden for samfundsfaglige teorier taler man om den kreative klasse. Denne teori er påbegyndt af Richard Florida i 2002, da han skrev bogen The Rise of the Creative Class. Den kreative klasse defineres i omgivelserne som pulserende by- og kulturliv, autenticitet, fascinerende byområder, mangfoldighed og variation. Yeah, definitely. I think London is quite a creative place. There's kind of areas of London which are more creative, so if you're in those areas, there's more room for creativity. Yeah. Of course there's room for being creative in a box. There's always room for being creative anywhere you are in life. Yeah. In the bed. In the bed. Med Camden Markets utallige boder med blandt andet tøj og smykker, er der plads til at udsmykke sig selv og udforme en kreativitet ved sig selv. Camden Market er som sagt et populært sted og derfor mangfoldigt. Der er plads til at være alle slags typer, og stilene i Camden Markets boder varierer i høj grad. Der er mange, som synes, at Camden Market er et rigtig fedt sted, hvor der er plads til alt og til alle. Men der er også nogen, som synes, at Camden Market er et alt for larmende sted med alt for mange mennesker. Vi ser det pulserende by- og kulturliv lige så snart vi begiver os ind i Camden Market. Der er musik på gaderne og masser af imødekommende mennesker. Camden Market er meget autentisk på den måde, at bodernes stile varierer så meget fra hinanden, at der er plads til alle mennesker og alle stile. Camden Market er et fascinerende byområde på den måde, at indretningen er så speciel, farverig og fyldt med energi. Som vi nævnte tidligere, kommer der op til 100.000 mennesker hver weekend, som hver især er med til at definere stedet som et sted for alle slags typer og alle slags mennesker.